emwani inzambi tata inzambi mwana ninzambi spirit atongo jokeri hamu mwanda Yesu hakwinza ndakulemesha tata yindi dichina tuleji nechu na okenga nechu mwiruki inzambi tata chinga chumwiruki mwana taleni mwani kuchipangu ne muntu nako ya kuchipangu nacho chikudumana na mwanda tata chitaindi chinga nakapasu neuko ya kuchipangu nena oke kudumana na mwanda wingira ni kwingira chakubula kudumana na kapasu akukuitesha kumona mwanda udina mulo hana achipatera hana indako hana mwevulu yino mpinjini inashiki mpinjini mwani 11 ndikuishi 10:59 ishima mwatwalanga mpinjini 12 nemukutwala ino mpinja akuite mukumone ni malonda wera ngai watamanacho ila ne chukunyamukana nami hamu ni ishima ino munasendi tuyane hana achinsu mukwingira ndi mukwingira wanyi mukwingira mam kumaza tangeni wangwenena chakumona wenu nawaha okay kama ndi muirucho baya usambira kuti twale yaweni kunako ukufunda omwevuluma kwa wanuki era munayi kudi mama muna kuti yako imwevuluma kwa wanuki chichwairi kuchitokoloki hichwadinga na kuingira mukati chakubola mpinja kuhempolako ilanga nechu kuzatisha muntu wasita kuchipatela ishima ikuya neni kuisenda na mchweni makamoni mama ona akati mchipatela era mwaleta mukumumona mfuntani mulo muko ya hamu nanyi ya kuihangako ichina umuntu abula kolemesha mwana alemeshanga ni tata indu nemukutemuka neno mumulemesha tata indi na kushia mwana muna kudidimba mulonga Yesu nindi muntu kumumona yena na mumoni tata indi weringa hi omutemesheri dichinshimbi na inenki inzambi dichwatera kulondela chumukwelele mwana ndiye yes dichikabira ni kuyiruka kudi Yesu bayi ukabila kuyiruka kuchipomperuku ne ukabila ne yakuriku ku mission hela ku CC hela ukatolika chakubula kukwiruka kudi Yesu okengira wanyi amakwana isoneke ni munkai munyikanda ya chipompero na register ana inki ni papiri ya kupapatisha nechi dinke mboni bambu decho nawa na musansi menja mu ngani certificate mama inda kuzangala ana kudimbiri mwane ni ana kudimbiri kumu sautekana mnatiko kupapatisha ichenkanga wa mwinuko yumani yo hiraka kudimba nao muleti kulonda chumwe chiri menji kakani mama indi mutangishenga nsango ya Yesu eno chidiwanyanya wakashika chipimo mukukula kwindi chakumukwerera Yesu na muchima we ya kumujimika kujimika ichakosanga shiduku kujimika himwevulu wakufa kwa mwanta Yesu na nota saunkiri mukufa nemkuona menja chengana kumusansa muntu mudi mwevulu wakufana kusanguka ila yumo yana kuyila netunde nakulonda tutoke shinshidi yanka ya chisemu muda heberi twatanga nao chakadi kupwekesha mashi kwa siku anakena bai na menjuku nei menji atwesheri kutoke shanshidi kati Yesu enjina kupwekesha mashi nda kurusu menja adinga deko dichintangi chitu cha kuchamba cha chivulu ndechi nawo shamama nami kuluwangesha kudigonga kuipompelo dekuna kutangisha uyuma yeranga hi yaluwa dichugutia tarenu mamiu mwenza necho katataka ibabo mwairandira kudi mwairandira katataka necho mulamoni mukwenda alandi bible indi chachuwaina nkashi ilanga lero antanga jecho ana okingo kuinga bible ya 1 chikuminga bible ya 1 akwenda kulandisha anakulandisha kama nacho kabireni kulanda bible yetu awe nechi mona chikengu kuchilanda awakama mama jo nena amuri mkwao na fashion indi na vale ka skate kaka wa chingena kwa nakuzata piece weka lando chikoberu necho
Indi Bible chulekera ndi kuilanda. Chilande nene nantanga jamu. Tutangeni Bible chwawena na seshi kuchudimba. One of day. Tunasakiri mwe ula chachwa mama. Tulemeshenu Yesu. Chumkwelelenu yena chaka mmona anyi. Ilanga nechu kudichwale chwaweni kuditata indi. Hachiruka ku mulonga passport hinyi. Yes. Nemuko ya mwangola chakubula pass. Muku hita. Muna kufunta. Yesu de yinyi pass. Ana Kristo kuchipomperu hiya na chweshi kukoshera kudi nzambuko. Apostol aka imwana. Eruka anyi yes. Dichitukabire ni kuchwiruka kudi kudi Yesu. Bible kabira kukwiruka kudi Maria. Abakwati yako wako ya muchipomperu mudayi ndere. Nachi kali muri chinderi diye kala kamwina nzambira kashika. Nechi kudatwa oshangocha. Muna ukanda. Nukanda mtenga de na wa inderi hekala kosanchwa osha nao a inderi diwe kala namba 2 kufuma hadi nzambi. Mojosha wani. Nene mkwashi dineyo weyi. Ne kumkwelera Yesu ne wakenyira wanyi. Nzaba sakula ngako. Eji mwe tunafume kudadama nanyi makowa diana ambuli nzambi. Tunakengeka yes. Dichibaye ukwelera chinderu kudi mama yetu wenjiri hana women. Tunakumkwasha ninda mine. Juna kolesha nguchitia wandi kutia janeje lwa inderi. Aindera ntangi chinachinga kudana kela. Ila mukanda nachinga kukuhelera. Haita Kristo antesho na nafudeni kufa. Wakani ni mazwadu mumukanda wakenge likowa. Okuhalwa. Neona mama wa barumukiri wanyu muchima na ndadi nduho akayi mwani wa mwinu kosi. Nafude. Dichini nenu nawa. Tuneru kuwanye kwa mwakatia nao ya minaka faswai. Ndikuishi nicho katia nao oho. Wana mamashi kama ni muna mtichwa muna nafude dichi mwakafua na Yesu ndi mwakafua na antadia chipompero amna ile mbeleli tufwenu nanyi na Yesu munka mchima ishidia katutwala kukufa ilanga Yesu wakatutwala kuumi. Amen amani. Shimunenu sauya yuwae kudi antu onsu atransi akulumbi ayi kueleni kulonda we akuele mwanta wetu Yesu ayamwini kunshiti akabuli kunonga matemi onsu unyichini yonsu tushimunenu ijinada Yesu netu wafuili wasangukili na tweshi kwa mwinda atu onso shimunenu sauya yuwae kudi atu onso atransi akulumbi ayi kueleni kulonda we akuele mwanta wetu Yesu ayamwini kunshidi aka